来讲，智利中部的东控，伫咧当地时间8月7日放弃做成功的人掉伫咧内底，新茂已经找到2具新尸，阁有3个人等人来救。意外发生了后，炭矿所属的智利国营东控公司随下令停止所有作业，全力来展开抢救行动。到入面认着超过100人。外电报道指出，业者伫事件发生了后，用特殊的装备正确定位掉伫内底工人所在，随即来进行抢救。Toda atribución de responsabilidades, todo tipo de quién tiene la culpa, de por qué sucedió esto, se tiene que saber, y lo conversamos con la familia, tiene que haber justicia y claridad, pero todas nuestras energías hoy día están en el rescate. 2010年，智利也发生大规模的东矿炭坑崩落事件，随后奇迹救出33名的工人，引发全世界关心注意。这摆参加搜救的救援队，有部分就是当年奇迹救援成功的队员。智利政府强调，智利的东矿开采讲是全球上安全的，工人伤亡率是0.02%。根据外电报道，坑道崩落前一天，也就是7月3日，被传出 M4.2 地震，是地壳自然的能量释放，也是采矿作业所造成的，也等待调查。矿工团体认为，智利的矿场安全依然有真大改善的所在。Bueno, es una tragedia la que estamos viviendo, es algo que no nos gustaría o no nos hubiera gustado que hubiera ocurrido. Lamentablemente ocurrió, pero estas tragedias tienen que darnos aprendizaje, tienen que darnos enseñanza. 公视新闻，徐嘉玲编译。